ohi, ainakin pääosin. Mutta arkipäivän sotatila jatkuu. Silminnäkijä näyttää nyt, kuinka viheliäistä juutalaisten ja palestiinalaisten rinnakkaiselo on. Hyvää iltaa silminnäkijästä. Mitä ei näe, sitä ei sure. Siksi sodissa myös kamera on ase. Jos emme näe siviilien tuskaa, emme sure sitä. Toimittajamme Eero Ojanperä oli länsirannalla samaan aikaan, kun Israel moukaroi Gazaa. Länsirannalla eivät vyöryneet tankit, sen sijaan pienemmät aseet ja kivet. Julkisuus on näyttänyt kivittäjinä yleensä palestiinalaiset. Mutta nyt saimme myös toisenlaisen kuvan. Tarkemmin sanottuna valtavan määrän kuvamateriaalia. Israelilainen ihmisoikeusjärjestö on jakanut palestiinalaisille videokameroita. Nauhoille on tallentunut, millaista on käytännössä juutalaissiirtokuntalaisten vihanpito palestiinalaisia kohtaan. Poliisi on alkanut uskoa tihutöihin vasta kun on nähnyt kuvat. Kamera on armoton todistusaineisto. Kun siirtokuntalaiset tätä nykyä pahoinpitelevät palestiinalaisia, rötökset tallentuvat usein videonauhalle. Kamerasta on tullut uhrien ase. The camera distribution project of B'Tselem started around 3 years ago, and the major aim of the project was to bring out footage of human rights violation that happening in the West Bank, that we hear about them a lot, but we don't see them. And even though the project started to bring footage to the media, since then it became a evidence tool to the police, to the army to work against violation. If a Palestinian is going now to a police station and saying somebody was hitting him, and from the other side there will be a soldier, policeman or a settler saying no, this did not happen, there's a good chance nobody going to believe him. But then when he's coming with the footage, the video footage, then he can have a proof that something happened to him. هي اطلع برا والله بلطفوني هقيت بخاف اطلع برا منهم بخاف منهم لانهم ما شايف هي ما جونا هقيت بيهجم عليهم هقيت بعد بتروح انت بيهجم عليهم. Ulkomaailmalle siirtokuntalaiset haluavat esiintyä rauhaa rakastavina uudisasukkaina. Naapurustolle todellisuus on aivan toinen. حيال حيال تلارو ايه حيال فاروق نصر رسول الله بمحمد مسؤول Nillin on palestiinalaiskylä länsirannalla, asukkaita 5200. 17-vuotias Salam Kanaan valmistautuu koulunsa loppukokeisiin. Salamin tapana on päntätä tietoja kävellessään perheensä puutarhassa. Salam on yksi heistä, jotka saivat käyttöönsä B'Tselemin kameran noin vuosi sitten. Hän käytti sitä lähinnä perheensä ja koulunsa juhlien kuvaamiseen aina viime heinäkuuhun saakka. Heinäkuun alussa väkeä oli kiertynyt Nillinistä ja naapurikylistä protestoimaan eristysmuurin rakentamista. Israel asetti kylän ulkonaliikkumiskieltoon. Salam ryhtyi kuvaamaan armeijan tiesulkua.
تضامن يعني مع أهل نعلين على اللي بيصير يعني في نعلين تسكير مدخلها الرئيسي. كنت أصور فيه وكانوا يعتقلوا أشخاص ويربطوا له عينيهم ويربطوا إيديهم لورا ويخلوهم بالشمس لساعات طويلة ويعذبوهم كمان. فبعد فترة نزلت مسيرة من الشارع الثاني حتى يتضامنوا معنا، فكان من ضمنهم هذا الشخص اللي كان من بالعين حب يتضامن معنا. كان مجرد نازل في المسيرة السلمية. بعد تقريبا نص ساعة من المسيرة اعتقلوه وحطوه هنا بالشمس لمدة 3 ساعات وهم مربط عيونه ومربطين ايديه لورا، ويمارسوا معه كانوا العنف بشكل همج كبير وما يعطوه أي وسيلة راحة ولا يفكوا عينيه. فبعد فترة أجا مسكوا ضابط وأخذوا على الرصيف الثاني. فأنا كنت أصور واللي دفعني أكبس على كبسة التصوير في هاي اللحظة إنه أشوف إيش ده يعملوا فيه. يعني أنا فكرت إنه راح يحملوه بالجيب، كان جيب صف على الجهة الثانية، فكل فكري إنه راح يطلعوه بالجيب. أخذوا ضابط على جهة أمر الجندي الثاني إنه يطلق النار عليه. أنا كنت أطلع مش مستوعبة المنظر يعني اللي صار قدامي إنه بدأ يطلق النار عليه ولا هيك. فبعد ثواني وأطلق النار عليه بشكل مباشر بمسافة كتير قريبة. فأنا خفت كتير ووقعت من الكاميرا، فأعطيت أخوي يكمل التصوير من المشهد اللي صار. بعد ما أطلق النار عليه صرخ هو الشخص وارتمى على الأرض. فأجا جنود تانيين انه يشوفوا شو اللي صار. فتوقعت انه بعد فترة اجت شرطة البزي الازرق، شرطة الاسرائيلية، وتوقعت انه يجيبوا له امبولانس اشي زي هيك يوقفوا معه. فضلوا وجهوا له بطريقة علاج كثير بسيطة، يعني خلوه على الارض وبالتراب بالشمس. بعد فترة لسه من ما اطلقوا النار عليه تنفكوا عيونه وخلوه مربط عيونه. أنا توقعت إنه يشوفوا الجندي ليش عمل هيك، ليش تصرف بهاي الطريقة. الشرطة طلع كل الأمر هذا مخطط له وضل عادي الوضع زي ما هو، وضل معتقلين الشخص برضه لمدة ساعات بعد إطلاق النار عليه. Nauha päätyi Betselemin kautta Israelin viranomaisille. Armeija suoritti oman tutkimuksensa. We investigated this incident actually in the higher levels that we have in the Central Command. We understood there was a miscommunication between the soldier and his commander. We do not act this way. This is against our moral values. We don't instruct the soldiers to target Palestinians from such a short distance. Kuvauspaikan perusteella oli helppo päätellä, ketkä kameraa käyttivät. Perhe joutuikin vaikeuksiin. ثاني أيام بث الشريط طبعا كنا بشكل اعتيادي وباستمرار نتواجد في الأرض اللي بجنب الجدار اللي هي تابعة إلنا، والوالد كمزارع كان موجود هناك. في لحظة وصول الوالد إلى الموقع تم الهجوم على الوالد من قبل الجيش، لأنه كان يعرف هذا هو جمال أبو سلام، وصار يقولوا هذا أبو سلام أبو سلام، واعتقلوه في ظل وجود كانت مسيرة سلمية هناك بجانب المكان. وتفاجأنا أن ثاني يوم وهو رهن الاعتقال أنه تم تثبيت لائحة اتهام ضد أو بحق الوالد. Betselemille on kertynyt kaikkiaan 1500 tuntia materiaalia ja lisää tulee päivittäin. Materiaali arkistoidaan sellaisenaan ilman poistoja tai lisäyksiä. شو جابك